আর অসমৰ খিলঞ্জীয়া হিচাপে আমি আছো। আমি রাজনৈতিকভাবে যিকোনো জায়গাত আমি ভোট দিব পাৰো। ব্রিটিশ আছে 1929 চনত নাই সাবানৰ ক্ষমতায় जायफ्रा दंसे थाथों खिन्थु जायफ्रा बाहेरानिफ्राय फैनानै जोंखौ दिनै अत्याचार खालामदों सियो खालामो। खुलुमबाय रायजोफोर, आंनि गोदान भिडिअ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननो फिन सिगांग्रो जासिनाय थाबाय। दा दारियाबो लावजोबथारबाय, खानायाबो सिनजानो मोनाखै। जे दाख्लै जे 17-18 बे थारिखआव जे जानाय 16-17 सरि बेयावसो जानाय घटना जे रानिखाता फरेस्ट जे अफिसखौ सावनायनि सायाव दासिमबो जे बिनि सायाव दावराव टेक्रेब सारा खोथा बुंदोंमोन जे माखासे झारखंड आरो छत्तीसगढ़निफ्राय फैनायनि बेबायदि खोथा बुंदोंमोन। बे खोथाया सैथो दै, खिन्थु नंखाय नङा, सैथो। बिनि सायावनो सावथाल छात्र गन्थानि छात्र फरायसा आफादनि माखासे आफादगिरिफ्रा मा खोथा बुंदों जे बर'नि सायाव गोबां समनिफ्रायनो गाग्लोबनायनि खोथा बिसोर बुंबाय थादों। खिन्थु माखासे पावार एन्ड फांसनखौ जुदि मोनोब्ला बिसिनि माखासे दादागिरिखौ नाय ना, आं बाव बुंनो सानो थ' माखासे बिटिसिआ बिथांमोनहा थै आरो गोलोमदै होनानै मोननाय नङा दै। आरो जे बे फरेस्ट अफिसखौ सावदों, बे फरेस्ट अफिसाबो जोंनि बर'नि थै होनानैसो मोननाय खाटां। खिन्थु माखासे जोंनि पलिटिकेल लिडारफ्राबो भटनि एबा माखासे बिसोरजोंबो जेनो इयुननिखौ जुदि नायोब्ला मा रोखोम हालोदा सफैगोन। जे दावराव देख्रेब सारा मोजां खोथाखौसो बुंदोंमोन नङा होमब्ला? बे मोजां खोथा जे बुंनायनि सायाव माखासे जोंनि बर'नि जे आफाद आरो जोंनि बर'नि राजनिति आफादगिरि सारमोनाबो बेखौ नायनांगोन। थ' मोजां खोथा बुंनायाव जोंनि बर'खौ बर'नि एबा बिटिसि गासै आसामावनो बिसोर भट होनायनि बिदि खोथा बुंदों। खिन्थु बिथांमोननि जे बुंनाय बे दादागिरिया खिन्थु सोलिया। बिथांमोननि जे बुंनायखौ खोनासंनानै ला मा बुंदों। जानांगौ आरो ट्राइबेल एसोसिएशन एक्ट बे आयेननि आन्दाराव बिसोरखौ माने फारिस होनांगौ बेखौ खावलायो। आरो लोगोसे बेल' नङा जे बे मानसिफ्रा बे सरकारबायदि दंफैयो, बिसोर बुंनो थाङोब्ला गोबां मानसिया बे गाज्रि जायगायाव इलिगेलाव बिसोर दंगासिनो दं। बिसोर थानो मोना जायगायाव बिसोरो गासिबो माने माबानिफ्राय फैजोबनाय, झारखंड, इउपि, बेंगल, उरिष्या बेफोर आरो जायफ्रा दङ बिसोरखौ माने ब्रिटिशफ्रासो 1929 चनाव लाबोनाय साबागानाव खालामनो थाखाय जायफ्रा दंसे थाथों खिन्थु जायफ्रा बाहेरानिफ्राय फैनानै जोंखौ दिनै अत्याचार खालामदों बेखौ सियो खालामो। जिहेतु सैजो बिसोरना बारा जाबाय, अत्याचार बारा जाबाय। दिनै जोंखौसो एखेबारे बे जायगानि थागिबि मानसिखौसो दिनै आक्रमण खालामो, बुयो, बुथारो, सिगिस' खालामो। एसे जाबानो बोरलाजों गावथारनो नागिरो, जोंनि हा हु दखल खालामनानै लायो। जों बेखौ बोरै सैजो खालामबाय थानो, जिहेतु सैजो खालामनो हाया। आरो बेल' नङा नै 2014 गसाइगाव साब डिभिजननि आन्दाराव मोन 7 गामिखौ दखल खालामनानै लादों बर' मानसिखौ होखारजोबनानै। दा बे আৰু ইয়াতে আমি চিৰাং জিলাত যি ঘটনা 16 আৰু 17 তাৰিখত হ'ল আৰু ইলেকশ্যন কোড অফ কণ্ডাক্ট থকাৰ টাইমত কিয় ডিঅফ হৈ তাতে মানুহক এৰেষ্ট কৰিব গৈছিল, ইয়াত কাৰ হাত আছে? ইয়াত আমি বহুত নেতাবিলাক দেখিছোঁ যে আদিবাসীসকলক ঝাৰখণ্ডৰ পৰা আহিছে, আপোনালোকে ঝাৰখণ্ড যাওক বুলি যি মানে তুলনীয়া মন্তব্য। আজি আমি অষ্ট্ৰিক জনগোষ্ঠী উৰা মুণ্ডা সন্তাল খাৰিয়াসকল আমি ইয়াত স্পষ্টকৈ কওঁ, অসমৰ খিলঞ্জীয়া হয় আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া হিচাপে আমি আছো। আমি ৰাজনৈতিকভাৱে যিকোনো জায়গাত আমি ভোট দিব পাৰোঁ। আমাক আপোনালোকে ঝুকাই নল'ব। আপোনালোকৰ ইতিহাস আমি জানো, আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে। আৰু চিৰাঙত যি ঘটনা আপোনালোকে দিনে ৰাতি পুলিচ লৈ গাঁৱত পুলিচ লৈ আপোনালোকে যেনেকৈ টৰ্চাৰিং কৰি আছে, আমি গোটাই অসম আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ম। আজি গভৰ্ণৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিক আমি মেমৰেণ্ডাম দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত যদি আপোনালোকে এইটো বন্ধ নকৰে, গোটাই অসমত আছা জংগী আন্দোলন আমি গঢ়ি তুলিম। কাৰণ সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আদিবাসীসকলক আদিবাসীৰ ওপৰত যিটো অত্যাচাৰ 1996 পৰা হৈছে, আজিৰ পৰা নহয়। বিটিচি চৰকাৰ হাগ্ৰামা চৰকাৰ অহাৰ পিছত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ জানুৱাৰীত 19 তাৰিখত এনেকুৱা আদিবাসীসকলৰ ঘৰ জ্বলাই দিয়া হৈছিল, আজিলৈকে ন্যায় পোৱা নাই। আজি ৰাতি গৈ ফৰেষ্টাৰে আমাৰ আদিবাসী গাঁৱত আমাৰ য'ত আমাৰ অকল মহিলা আছে, এটা ল'ৰা নাই গাঁৱত,
এনেকুৱা ধৰণৰ টৰ্চাৰিং কৰি আছে। এই আদিবাসী মানকে বাঁচাক লাগি গোটা आसाम में हमने आवाज उठाक लगी और आदिवासी छात्र संगठन एक सप्ताह भीतर अगर बांध नहीं हो आदिवासी के ऊपर अत्याचार हमने गोटा आसाम में आंदोलन करा, पूरा भारतवर्ष में आंदोलन करा। गुवाहाटी सेंट्रल एक्सिक्यूटिव कैसे और इते आमी चिराং जिला जी घटना 16 और 17 तारीख हल और इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट थाका टाइम किय डिअप हो ताते मानुहक एरेस्ट करिब गइছে। ইয়াত কাৰ হাত আছে? ইয়াত আমি বহুত নেতাবিলাক দেখিছোঁ যে আদিবাসীসকলক ঝাৰখণ্ডৰ পৰা আহিছে, আপোনালোকে ঝাৰখণ্ড যাওক বুলি যি মানে তুলনীয়া মন্তব্য। আজি আমি অষ্ট্ৰিক জনগোষ্ঠী উৰা মুণ্ডা সন্তাল খাৰিয়াসকল আমি ইয়াত স্পষ্টকৈ কওঁ অসমৰ খিলঞ্জীয়া হয় আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া হিচাপে আমি আছোঁ। আমি ৰাজনৈতিকভাৱে যিকোনো জেগাত আমি ভোট দিব পাৰোঁ। আমাক আপোনালোকে ঝুকাই নল'ব। আপোনালোকৰ ইতিহাস আমি জানো, আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু চিৰাঙত যি ঘটনা আপোনালোকে দিনে ৰাতি পুলিচ লৈ গাঁৱত পুলিচ লৈ আপোনালোকে যেনেকৈ টৰ্চাৰিং কৰি আছে আমি গোটাই অসম আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ম। আজি গভৰ্ণৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিক আমি মেমোৰেণ্ডাম দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত যদি আপোনালোকে এইটো বন্ধ নকৰে গোটাই অসমত আছা জংগী আন্দোলন আমি গঢ়ি তুলিম। কাৰণ সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আদিবাসীৰ ওপৰত आदिवासी ऊपर जी अत्याचार 1996 आज नहय BTC सरकार हाग्रामा सरकार आहार पिছত आमी देखिबले पाइছো জানুৱাৰীত 19 तारिखत এনেকুৱা आदिवासी সকলৰ ঘৰ জ্বলাই দিয়া হৈছিল। আজিলৈকে ন্যায় পোৱা নাই। আজি ৰাতি ৰাতি গৈ ফৰেষ্টাৰে আমাৰ আদিবাসী গাঁৱত আমাৰ যত আমাৰ অকল মহিলা আছে এটা লৰা নাই গাঁৱত এনেকুৱা ধৰণৰ টৰ্চাৰিং কৰি আছে। এই আদিবাসী মানকে বাঁচাক লাগি গোটা आसाम में हमने आवाज उठाक लगी और आदिवासी छात्र संगठन एक सप्ताह भीतर अगर बांध नहीं हो आदिवासी के ऊपर अत्याचार हमने गोटा आसाम में आंदोलन करा, पूरा भारतवर्ष में आंदोलन करा।